Washington Mizo News คลิปตู้ซงเตจิบายอุเลว่าอินฮีจูนนิสามปลีสังนิสมนีอันนี้อปวงตูฟลอเรนซ์ชักชวาจันจินนังสารจวลเต USA รัมปุมจู COVID-19 วางาคาร์คิปนะลีเมกอันนี้ไลน์ police officer เตมีหางละกะนุนรอนนาอวางินน้ำมินเทียนะดูแล้วนะกงโจนั่นเองบวยนะน้ำเมนแล้วต้องเช่าเมกเซลNovember US President in Canloไม่ตัวระ President นิลาย Donald Trump ดินหุนอเดลทองเล China in COVID-19 จงจางทิลปวยหมดตักอลาวเซบเรงนีติเชียชวาอันนี้รำเร็จอิเลทั้งหลายเมกกะ COVID-19 หุนอควาจันเมกนี้COVID-19 นวางิน USA ชูงะสมดอนนะฮอนจันอันนี้ไลน์อินมันกายโชเซลดอนนี่อินนลังElon Musk ดิน SpaceX จวนขวลปุ่มปุยอินเทอร์เน็ตรินตลักตักเล็ดล้มตะการในไทยนาตูรินมาอัลเมกUSA รัมปุมจู COVID-19 วางอินคาร์คิปนัดลีเชาเมกอันนี้ไลน์ police officer เต้นนุนรอนนะดูเลวนะเอ็นเตอร์นานกงโจนะอวางินบวยนะนะเมนเลวตรงเชาเมกกันเชียเช่าตัวงินมินิอาโพลิสมินนิโซตาMemorial Day เมนิสมนีปังอาคารดอลลาร์สมนีเลมมังนีรีพอร์ตดอนอันนี้อวางิน police เต้นมีหาง George Floyd กุมสมลีปรุกมีอันมันอามันตู police officer Derek Chauvin มิงเอากุมสมลีปลีมีจวน George Floyd ห้องเลยสีอินอาคูปินมินิตเรียดเลสกันสมลีปังอาอเดล่าก็ทัดเทโลก็นูกัที่โดนอติจอกปอยอินอเดลเร่งลุงนัดนันในซาอโลนิบกเนน police ก็ตาอมไลจวนอบอรัลตาอันนี้ police officer เจ้าเวนตีดานราลจังอินไม่ชัดเลยรอลกุมสอมปัสรีมีอินวิดีโออินมินิทสอมช่วงอันมันจันเตระจังอตอบแข่งอโลลาเฮวิดีโอตลางซาร์อาหันนี้จูไม่อัลอังไม่อินรัมปุมามีปุยเทนเรมนะอัลชัวกะ police นุนรอนนะเลน้ำอินเทียนะดูเลวนะเอ็นเตอร์นาน USA รัมช่วงขรังช่างกงโจนะอมตาอันนี้ Police officer เจ้าวินจู second degree murder case in May นิสมนีปกวาคานมันนี่อินตูนะ Minnesota Department of Corrections อกปากไฮส์ลงอินาดาอันนี้เฮบไว้นะอัชวามาฮิอัน Minneapolis Police Department นิน Officer เจ้าวินสวยเซลนะ complain ฮีไว้สอนปริยัติไล่อโลดงตัวจุมนิเชมอันนี้ USA รัมช่วงpolice officer เต้นนนบุญร้องในเตะอบีกตะกินมีหางเตะกุตะจุงกดอันทางนัสบีกินเละเชมนะนัสบีกตีไว้ด้วยเราอลังชวักตัวตูนจุมาจวน USA รัมช่วงสวยเรารัมช่างนิวซีแลนด์ยุโรปอิหร่านเละแคนาดาเท่งอินGeorge Floyd มิงากงโจนะในชาวเซลอัลนี Police Department เทียPolice Department ตานะ funding ตีเต็มรถนะอันนั้นเอ็มไม่ยา State ตั้มตักจวน Police Department สยามชตูรินมาอัลจันเมกลมมันนี่จุดตีไลน์ซร์ตอบนี้จูนนิสอมปนิจานคานแอตแลนตาจอร์เจียpolice ประคัดินมีหางประคัดกุมสมนีปัสรีมีเรชัร์ดบรูคส์อากาพลุมเลบอยนั้นเมนโลอัชวักเลงาลาอากาพลุมตู police officer จูอันนาจังบานอันนี้งาลา Atlanta Police Chief Erica Shields นิมินจูนนิสอมปทุมคานบานนาอัเทลูดบอกNovember US President ขันนะโลตูร์เนน USA รัมชุงบรักอโศสังนัสเลจุมีการะ
President Trump an me ni som ni pakwa jing Twitter le Facebook when the looting starts the shooting starts the Asia Khanin mi pui thinrim ati so sang le zwala he tong kam hi sang khajakwa somruk pasari namin thliarna awanga boina a om tuma Miami Police Chief tong kam ani awangin President Trump chu USA ram mi pui le khovel dem a hlo le na sa hle ani Facebook CEO Mark Zuckerberg po in President Trump nena athuzia awangin Facebook an thok tu te din mun har satak ka ada ani ti in akam khatbok President thuzia chungchanga CEO le Facebook the thok staff te ngai dan ain an lo awangin meeting na atanga chwak taw le na atanga bang hial te po an omani Twitter ero chuanin President Trump thuzia an censor ngala Snapchat po in nam in thliarna tharum thole digna tlacham thlobna in kan khotlanga hmuna nei tura nilo muan na le mangai na in tloklan na le digna zong tu te chau kan thurwal pui theiani ti in President Trump an tran pui to don lo thu achwa boka ma se President account ero lak thak ani lo tur thu asoi President Trump advisor Hope Hicks po in athuzia awangin vo tam tak a hlo theiani ti in azil thu Axios chuan asoya President Trump chuan June ni khan asorkarin President Abraham Lincoln nuwa mihang tetan ham chatna siam tamber ani thu chojara aziaka he thu hi apom puilo thu le inte khin hi thildik ani empty George Stephanopoulos and President Trump cabinet member Dr. Ben Carson to ABC News savo in Khanazota Dr. Carson chuan tuin nge ti tama ti chabertia in hial ain kan thil ti hlotlin le ti chatte in shiat sak apoi mo zoka hunkal to a hlotlin na te hi thil chinchia tur poimo tak ani awangin kanin joy moi thiama kanin shiat sak atulani amai ro chu kan zawaya tho hona awanga masona om ani ti ero kan theihel turani lo tin America rama mi hang te chunga dik taka ro relna a om theina turin ti tur mabak tam tak ala omani ti thu sein achang November US President in Khan Omei Tura President Nilai Donald Trump din mon ader thong lea Republican Party Mitchell Langtak Secretary of State Nitin Colin Powell and Kakalta Sunday morning the news show November US President in Khan lo tura President Trump upvote lo tur thu apwanga Mitt Romney President Louis George Bush le una pa Jeb Bush tapo in Joe Biden and vote rin ani US President in Khan Paul Chang en chuan Vice President Louis Joe Biden chuan President Nilai Donald Trump chu Roalin point somvelin atne CNN chuan in Khan ni thleng turin mi zale somli pakhat aladua George Floyd thina chongchang awanga athil ti fulo te awangin tuna chuan President Trump tan beise asang lo hle amai ro chu sang hi som paruk in Khan result atang khan electoral strategy chuan President Trump hi mitam tak rin ain alo fingani ti alanga Republican ne Democratic strategist karkalta CNN an interview na an seidan chuan virus awanga economy tluchia hian America mi puiril ru alwa khadzok tlat awangin namin thliana chungchang hian November in thlanna engang khopin nge hong anei don soilok a har sa hle ti thu an soi
August Layan Vice Star Veterans Memorial Arena Jacksonville Florida a Republican National Convention nei anidona hetahian President Trump chu November US President in Than Lo Om Tura Republican Party candidate tan nem he anidona ni Democratic National Convention po July ni som pathum matang ni som paruka Milwaukee Wisconsin nei anidona heta hian Vice President Louis Joe Biden chu November US President in Than Lo Om Tura Democratic Party candidate tan nem he aniang a Vice President to Than Fel ala nilona in athit film pali te chu meichia hlir anni a chung te chu Atlanta Mayor Keisha Lance Bottoms Florida Representative Val Demings California Senator Kamala Harris New Mexico Governor Michelle Lujan Grisham Obama National Security Advisor Nitin Susan Rice le Massachusetts Senator Elizabeth Warren te anni Khale maya official anem nge tur ani to awangin a Vice President tur po apuan tep to arin Associated Press in WHO document le testimony atanga amu chwa chu China chuan COVID-19 chung changa hriatur poimo tak te mishinga in kai chon thei ani thu January thlapum deuh tho alo zep ani ti chiang takin mu chwa ani a Wuhan Institute of Virology in January ni a an mu chwa chu China sarkar in January ni som pahnia chau atlang zara ti chuan January ni som nia WHO le sarkar dangte ashiatira WHO chuan China chu ma lachakti in afak thowa Associated Press in Asaizel dana China National Health Commission in aphalna lovin COVID-19 chungchanga lab report reng tlangzar lo tura ati chat awangin January thlapum deuh tho alo hubbetta ani ati Khatir Khan WHO chuan Congo a Ebola natna chithar achwa thu apuanga tuna hian Congo ram Equator province chuan Ebola natna ando meka mi parukin shi an veya mi pali nunna an chan to ani ati Congo hian Ebola pangai an buai pui mek lain COVID-19 le sentut ado mek boxia Ebola shithar do ngai boknen an buai hle don ani atibok CNN correspondent Farid Zakaria in June ni som pali a COVID-19 chungchang a report na chuan khovel ram changkang ten COVID-19 an do mek lain virus wanga hun khel khan tho ni na tho tan le in tun chuma chuan ram thanglai mek ka chak takin asang chana khovela COVID-19 case thar nei tamper ram som pani zinga som pakhat te chu economy a thang duang mek ram Brazil India Russia Pakistan le Chile te anni a hei hian kum tam tak an tho ha na zong kha anga ya anu kirle don ani hun engemaw chung kha chu economy a thang lai mek ram te kha ahong le lem lova achan berangai chu COVID-19 hotspot changai China le Europe tenen anin tlo po vaklo wang nia ngai ania ma se thamasa atang khan South Asia le Latin America rama zoin COVID-19 hian omhun akhwar chana Brazil a pheichuan ni khata mi sang khathia record ni in case po atam chak hle ani Africa chunga chuan South Africa ti lowa chuan COVID-19 case apung chaklem lowa amai ro chu ram sanga apung chowe zel ti mu ani a April ni som
April ni som thuma Brookings report a chuan khovel mishing za a som riat pali te hi low income le middle income te an ni a COVID-19 wanga thi te za a som pali te low income le middle income mi te an ni The Wall Street Journal chanchin bu in a saidan chuan Nigeria ram chaklama kano khwa a chuan thlan in dai lo na anasa a mun khata mi tamtak an thu mani ti thu asoi heng ram te hian virus dar athunun vat thei lo chuan khothlang lama kan hmu aya thilrap thlak a thleng don ani mishing bit le chen na thiang lem lo hian virus atidar chak ema India a khezong zong panga zela pakhat hi Mumbai slum pakhat mishing maktaduai khat chena tangani a he mun hi New York City ain alet somthumin mishing anbit zokani atia ram thanglai mek te hian damdoi in le manrwa antla cham ema Bangladesh a chuan mi sing khatan damdoi in khum paria zel chau nei ang anni a chu US in anei zat mun lia thena mun khat chau ani Africa ram som li pakhata ventilator sang ni annei lain US chuan noi khat le sing sari anei ani heng rama hian mi pui tam zok hian nikhata anma ni emo an chung ko ei khop an thok chuak toka lockdown ti ani chuan sum don na khar an khar chuan jam atladona lockdown na mo sum don na khar ani lo chuan virus adar don boxia chuwangin sarkar tan alhu hai thlak em meya tuna Shileng tho thumna kan machon chu ania ramre theile thang mek ten an tuana saberdon ti alang chiang hle US Europe le Japan le China tepo economy a chiatna na satak an tuara COVID-19 na wangin ma se sarkarin asum nei athe chhuakanga an ron tho chhuak le meyang hengzi nga abik takin America pheichuan pung nei mya lovin maktadoi po ni lovin kluk le ding on tam tak har sadna nei lovin apuk tir thei mei dona ngai twa anilo ramre theile thanglai me ka chutiang chu ani don si lova mabak ako hle ani kumsom engemozat chung khan heng ramre theile thanglai mek te hi ramchang kang te ain an thang chak min an khosak dan te po asang chak hle a sang ni le pasari sang ni pariata global financial crisis nu khan ram hausa te ain ngayan o chak dei zoka kum sang khazakwa somkwa tanga sang ni le somin kara khan nikhata dollar khat le sen somni panga hlo a te zinga achan ve te kha ratheina khura tang lak chwa anni a ratheina na satta ka chwa ani hi thang khat lian chunga thil thleng lom per te zinga mi ani ome hei hi United Nations Millennium Goal ina atum kum nga aya ma in antilo tling ani ma se kum som tel an lo tho hara chu thatlem te a ti chiat vek anile tamaya mi thiam sang ten an chu danin mi maktaduai za atang zali in kar chu ratheina na sattaka antale donan ni ti in an soi Vaina Worldometer report the tang chuan khovel pumpuya ram zatni le som pathuma COVID-19 shivei mi maktadoi ria deu tho omin mi noi li le achan ve deu tho in nunna an chan to ani India sarkar lai pui chuan June ni som pali khan New Delhi khopui chung in COVID-19 damlo enkol na an tlak cham lo nan rail coach zanga damdoi in natan asyam tur thu apwanga heti hian New Delhi khopui chunga damdoi in khum sang riat an nei bel pha don ani ti in
Home Minister Amit Shah an Twitter asoi Mizoram po green zone ani talawa rampo na changa lo ho chote zara COVID-19 positive an pung chozela report nung bera chuan case zale somparuk nei yasoi ani van nei thak takin tu ma nun na chan an lo mai ba ka ICU a ngai khopa dam lo an lo nia hriat ani a engpo ni se mithiam tele thunei tu te thu oi hi tuna dam doi chaber chun ala ni ri a pathian hne na ven himna tingil chung zelin chan la khau zel a chulani COVID-19 awangin USA chunga sumdon na hon ni ani rwalin in man akai chozel don ni in alang Johns Hopkins University report dan chuan USA ram chunga COVID-19 awangin mi noi khat sing khat le sanga an boral to a state zong hon ani to a ma se state som pariada chuan case thara tam chak hle a Oregon, Nevada, Wyoming, Oklahoma, Alabama le South Carolina at chuan kakalta chung khan case za a somnga in apung ani state som pasaria chuan tlak niam lam apana som pathuma apangai ani mamole eitur leitura dor kalte a hupur mei po nilo USA mi puite chuan sa artuile alu mante akai chhona sati an mutana heng hi COVID-19 awangin asiam na le semchwa na te akhai lakka wangani ti thu ABC News chuan asaya Labor Department report a chuan April thachunga eitur man 2.6% asang chokha kum somli paruk chunga asan chakber chum ani a sa arsa sanghale artui man 4.3% in apunga cereal le baked products te 2.9% in apunga ti theile thlai na ero 1.5% chawin apung ABC News chuan saman hi tohlen thei ani thu asain artuile changphut manten tlak niam lam apan mek lain carrot le alu le thlai dangte ero adang lam theiri meulo ani ati Elon Musk din SpaceX chuan khovel pumpuya internet rin tlak tak le tlom taka nei theina turin ma alameka Florida Kennedy Space Center atangin SpaceX chuan nimin June ni som pathum khan Falcon 9 rocket mangin Starlink satellites le Planet Lab satellite orbita ada bela mele June thachung khan zanga deuh thoda ada to a tuna chuan zanga chuang zan to ni in a soi internet coverage clamber nei turin zalia chula van tlang ni turin zaria tangaya FCC in singkhatle sa ni nei phalna apeto a kumto pa satellite sangkhat nei atumani khovel pumpuya internet service la nei loten tlom tak le rin tlak tak an nei theina turin Starlink internet satellite mangin low earth orbit atang broadband internet service SpaceX yan pek chwa thei atumani Maryland chanchin big hansoyela Governor Hogan thupek na in zertom ni June ninga like dar nga tangkhan Maryland reopening plan phase 2 a lu ani a chuta chuan non essential business te honvek ani to a dor chi sang retail wholesale warehouse ba ka legal office bank insurance car dealer te hon phalvek ani to ani nail salon massage therapist tanning salon tattoo parlors te 50% capacity in an hong theya appointment siam turani state sarkar po junior ya da changa honchan ani a MVA 10 khat hon ani a telephone appointment siam lok turani zertom ni jun ni som pani tlai da nga tang khan gym golf course le restaurant achunga e thei ani a
มาเซ 50% capacity หอนพัลอันนี้นักตุกทอจันจูนนิสอมปังอาจัง Montgomery และ Prince George's County ตะปอ Phase 2ลูดเวดอนอันนี้อามายรอจูตูตะปออินเซลนั่นแหละชีลกาอินเวนดานเซียมเตโซเวกตูริน Governor Hogan นันอังเงิน Department of Health report มีหน่วยงานดูทออิน COVID-19 test อันติดต่อสมดอนนัตเตหอนอันนี้จันจัง COVID-19 statistic จวนชัดลำอปันเซลนี่มีสิรุกเลสังขัดอัน positive หน่วยทุ่มเลอาจารย์เวจวงอัน negative นี่ positivity rate ปอสมดอนนะอินฮอนจันเตระจังอาจารย์เวลานิยามินตัวนะ 6.7% อันนี้ดำโดยอินอมปออัตลานิยามเซลสรีเลสมงาประคัดอันละอมามีสังนี่สรีเลสมประคัดดินนุนนะอันจานโตอันนี้ให้จงฮีตุนจุมาจันจินกันรอนปวนไทเตอันนี้เคลียร์ตัวจงส่งเตจุงลมทุกันเสีย